Isamla iba penhun ifs imli ilaong bahadu menta kidang don bun ba kisamla kiba om don kam don jam bat shibun ba kisamla kiba om patip kasap ayu ke bagi don kene kalong namar ka jing leran bat ka jing bom yolat henry kum kisamla kibla persyang ban mi syakhamat ilaong ba ka jing tris tom kalong ke badon kap me hadu kata-kata namar ka perthai ke badon menta kedi ke badap tang de ki jing yele bat ke jing yakom kiba om la ban tip na kanu ka liang ke baki wan henry nyidei ban long kiba scam ya ke batmu ban pendam hakani ke jingkran isamla iba penhun ifs imli ilakran hakasi ke bapelai pajba ya ke jingrawai thamai jungi ke balai kerteng I chwai lade ni iba ni kum kisamla ni bon ha kisam henry kidan pade ki bamidan kalat bapli tama kidan pade ki bale kilera ti kidan pade ki badang loss mo kidan kimpatet ke kasap kidan kidan wat hadu menta ke inga I'm good for nothing most of them ki ongkumta kidan ki bashi long loss kum tu hadu menta kim patet and kidan pade ki bala tet dia kasap kepala specialties mo ba om bangila long blessed with kim kila tet hande kim yo kalat tengah kini jami ngayeng kum iway bangaru na du kong actually pabangalay international pageant and all that. Let me speak about that kandian nam dan ka height mo bangalay international even national ro ngai shari jack bon sin hande ka passion jo nga akwa ba again example mo okay a girl of my height should also represent like her state or okay ngakwa ba nganong example so nga try I kept on trying te hadin ngayo tingala yo sa state level hadin ang tumaklang job tingala national hadin fortunately and by God's grace but with my family support my elder sister Eugenia and my younger brother Ban has been like my partner also so like nga siya talk mo siya actually like po bangalay show hiding me na yung kim siya nga bangan join pageantry and modeling so he's been my partner about drive to nga na yung bangalay show so yes my younger brother there and then hadin jo kato like pabangalay pageantry te kidi maki kipa support yang amo hadin pada te katahi kaway bangoong ba manibaro ang idan kata kalat lada ngindi man bangindon ti opportunities okay hasibang si kiduna ti opportunities and why not create one nina ban create te kipuan kilat kilanti ka siyang hanga barapi na marbele nga haladian man ongay pi I believe that there's two like I'm not just one this a spirit like that guides me so I believe this my physical me and there's also a spiritual me that guides me that keeps telling me like I should do something I should just keep moving so that's the one thing and then let me speak about this song kade about self-love pambaniya yala di to ngai la di man syo ngalong torture hala di I forgot nga kila di kalong rin yang jung di nga panahon may kiwi ka kapeng jung kade iba panahon ifs imle so si dong ni balik ka kapeng nga iba panahon mas panahon may de kaman sip dong kita law jung ali kata dengan comment okay ka saba hadin pada nga sutu ba em ngadi man panahon syo yala di ngadi ban pit comment syo yala di lada min kemen lada kumba ong ina ban the no ukra batli ni de pendap shoy ukra dengan pendap shoy yang dia kenang bang ka bang ai kibrio kanong janai ka ka bang ai bada di ibare du inlong iba janai inlong iba song khia te takadaw bang de ban ia shoy la dia we know our self worth self respect and we should always stand up for ourselves even if nobody stood up for us we should be ready to fight our battles and then tangkatang ko ban ong te bang de ban burom bat ia shoy la dia bangin nam klat dia la dia shwa te kambe about banong selfish no mo banong kata ngidi ban tet kata pa dia ban go selfish la ka jong self love la ka jong self care also tan kata ko banong ba ngimde pan yenu jore la dia kiwe do ngidan ki jingtuna kiwe kidan ki jingtuna phila ban i oi te ibyak palat hendi te idan la ka jong pat jingtuna te tan kata ki bapet ya kanis ngobha ba phin yo ai kani ka message ba ka di